Itanti tiyempo na yagtay isagan na ita inaldaw dumakesda ket dirugem tinamarso ita saan laeng ati kwarta negosyo ti panpanunuteng rakta aduman ti sanikwa awan net pagdaksana nulaket di inawat mon tinamaswa Ibilin ti Dios paling tulungam dagidyay marikriga tapno ti biyag mo may sagana ti biyag nga agnanayon day tati palangat mo ditay nga agdanag kakabsat nga awan kaya tibiyag datayo ket nakagasgasat tati Dios ket nakaimbang basit man ti sanikwa nubiyag mo na'y sagana idyay gloria awaten tuntigo na ibilin ti Dios tungpaleng tulungam dagidyay marigriga tapnong tibiyag mo may sagana tibiyag nga agnanayon day tati balangat mo ditay nga agdanag kakabsat nga awan kaya tibiyag datayo ket nakagasgasat tati Dios ket nakaimbang basit man ti sanikwa lubiyag tay na'y sagana idyay gloria awaten tay tong tigun na yay gloria awaten tay tong tigun na Praise the name of the Lord. Hallelujah. Don't forget, follow for more and share. Praise the name of the Lord. Love you so much, mga kaibigan ko dyan.